अझै छपु हुलाप्या खसुए गणेश माध्यमिक विद्यालय भारवाचो पाखौँ धिमी नृत्य नृत्य निर्देशक सागर बनमाला अले धिमे प्रशिक्षक उकेश सुवाल थकी बाजा थदी गंगा प्रसाद याकामी सुशीला न्यायच्याई आरुष ट्वाती सुसन राजलवत सिजन बनेपाली रुसास पाती अले लकी भटु प्याखन यदि राशि सोनेप रियासा सुवाल दिया तामाङ मनिषा सेन्ताकल साइना गाङ्सी कृतिका नेपाली सार्की क्रिजल खत्री साहिल गोठे प्रयास अवाल विपिन सकिजु पूजन नायभा अनुज दथेपुथे रुवी सुनार तेजश्री राउत रिभा दुवाल ऋतिका दुवाल नीतु चौधरी क्रिसा कुस्मा अले पलिस्था अवाल गणेश मावि भारवाचो पाखन धिमी नृत्य थुनलिपा नेपाल क्रान्तिकारी सांस्कृतिक सङ्घ वडा नम्बर 3 पाख बाला 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 सोगुली बाला नाङ्गु हुला प्याख सुएगुजी अले वनलिपा थयागु लिपाङ्गु प्रस्तुति माया मुले देने मगानी नाङ्गु हुला प्याख सुएगुजी आस्था सांस्कृतिक परिवार पाख अप्रस्तुत जी गणेश मावि भारवाचो पाख धिमे नृत्य थुनलिपा नेपाल क्रान्तिकारी सांस्कृतिक सङ्घ वडा नम्बर 3 या हुला प्याखौँ वेकपिन्ता मन्सले कसवा पुत्या देताइ नाप्या छिके पनि हुने गणेश मावि भारवाचो पाखन छौ हुला प्याखङ प्रस्तुत जुए टाउन्ड डबु छ्यापाया ज्या त जुए चंगु द ठन्ठे कने छि नेपाल सम्बत 1145 कौलाठो त्रयोदशी खुनुनाङ जिगु साहित्य ज्याजो थैया थे हिंसता इले सुरु जिगुन छिकपिन्ता ब्याक चोङा अले कनेयागु झिगु सांस्कृतिक विधा त जी लसकोस प्याख गोसाखल पाख पिवेगु जी अले वनलिपा बाल विकास इंग्लिश स्कूल पाखम झिगु भ्या नायागु होला प्याख प्रस्तुत यागु जी कनेयागु झिउ डबली हिमालयन ग्लोरी स्कूल पाख धिम्मे नृत्य सब हुला प्याखन प्रस्तुत जी अठेन्टु प्रभात इंग्लिश स्कूल पाख कनाली प्याख प्रस्तुत जी अले अमर ज्योति स्कूल पाख सब बारासी हुला प्याख प्रस्तुत याउ जी वनलिपा आस्था सांस्कृतिक परिवार याउ लापु मासिकी नायागु नाटक न कने प्रस्तुत याउ जी अले अठेन्टो श्रमिक कला सदन पाखम कलाकृति संस्कृति नाइयागु हुला प्याखम प्रस्तुत याउजी तसा सिम्प्लेक्स ब्यान्ड पाखङ डेया निन्टिङ क्रान्ति खसा नाइयागु हुला प्याखम प्रस्तुत जी अले किकम्पा सांस्कृतिक पाखङ पहा नृत्य न कने छिसङ प्रस्तुत यागु छिकपिन्दा ब्याकचोङा अले अठेन्टो श्री नास हैमा बाजा खल पाखन छिपिने झ्याने छपो हुला प्याखम प्रस्तुत जी अले महालक्ष्मी दठुतोचा पाखङ उखे ठुखे चाचा हुल ख्यजुल नेपद दे नायाउ हुला प्याखन कने छिगु प्रस्तुत यागु जी मौसमी प्रतिकूलता बावजुद न छिगु नेपाल भाषा साहित्य तमुन्जा हो सांस्कृतिक बोझा छिकपिनि ग्वालिखे तजिक हने वचंगु चिसन त्याक चुङा कने न चिसन ठो ज्याजोता थे बालाक न्याजा केवेजी छिकपिसन थे ग्वालियङ दिराउ भरोसा न क्याचुङा
साइड बस्ने हो कि कहाँ बस्ने हो बस्ने हामी दुईजना यहाँ बताइसकेपछि तपाईँ पनि सँगै आउने होइन पर्छ ए तपाईँ तपाईँ पनि सकिन्छ बस्दा पनि हुन्छ ठया साहित्यिक ज्याजोखे चिसङ ठिठी पाहान्त पाखङ मु मरुगु बिचतन नेने धुन कनेन चिसङ अठे ठिठी पाहान्त सतत्याउ चिकपिन्डा ब्याकचोङा ठन्ची वरिष्ठ साहित्यकार नरेन्द्रराज प्रसाई इन्दिरा प्रसाई अत्यन्तम वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्ण प्रसाद भण्डारीज्यू अत्यन्तम मृगला रोगिया विशेषज्ञ डाक्टर पुकार चन्द्र श्रेष्ठ पाखङ चिसङ मोमरुगु खाट नेने धुँदा Taki ulah data pasapinda inapia, cisan suwe sabu ulah piakang.
एको एको सुबह गणेश मावि भारबा चोयाटा बल्लागु चिगु तजिल लजी सम्बन्धी होला प्याखाङ